Kang, gamal di mana? Ente, tapi mah usaha di hotel bintang 4, 5 di Jakarta yang di Bali. Kang, lingih di mana? Alhamdulillah di perumahan Stable Regency. Pasti gede ya imahna. Pasti agengnya Bumina agreng gitu nya. Ente lah. Ngan 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Pasti mobilnya banyak atuh Kang. Ente kira Ferrari, Lamborghini, sareng BMW. Alah. Sok imah keur adi urang ya, calon adi urang imah pas bisa. Iya bener. Kang, tos gaduh istri. Untuk saat ini tapi tetap aja mah ada. Wah, kebayang pisan ya, cocok dijadikan adi ipar urang. Urang bisa beunghar. Kang, ngarokok? Tapi tengah rokok punten. Nah, Tuh harus kesehatan. wah, sehat atuh Kang. Sok minum-minum tuh. Ada minum ciherang mah sok atuh. Alhamdulillah. Ada alkoholan mantap ya mah. Iya kanu awak mah aduh. Wah, cocok pisan ieu mah. Kang, sok main judi teh? Judi. Cek Haji Roma Irama ge, judi teh haram. Haram. Tara atuh. Alhamdulillah. Ya gitu Kang, suka ngedugem tuh. Dugem. Lah, saya mau ke masjid, ke ulama. Dan dugeman. Tara, tapi setelannya Setelan mah atuh ah. wah, soleh pisan. Jadi yo. Kang, udah haji? Haji. Puntennya lain sombong abe mah. Haji nembe 3 kali. Upami umroh nembe 6 kali. Sakitu unggul abe mah Kang. Punten lain sombong abe mah. Subhanallah, calon surgawi si Akang eta teh. Kang, hobina naon sih? Kang terang abi-abi. Abi-abi teh nyaeta ngawadul jeung korupsi. Dasar tukang ngewadul, balik dong sih. Ulah lebar. Sia. Soleh pisan. Jadi gimana? Cut ngalikna ka ditu Sini. siap deng naik jadi nanti Iya kana mana eta? Kayak ngapal abi-abi. Bentar siapin rokoknya dulu ini. Oh, Resan kayak ngapal abi-abi. Abi-abi teh. Dianya dulu. Dianya dulu. Mukanya biasa tuh dah, orang manis biasa gitu. action Dasar tukang wadul, balik dong siapa kurang. dah itu tuluy kan Kirain sih gitu doang. ulah ya mah lebar HP siap. Spesi. ya dan iya di dia we pe untung gak lewatan kan itu urang ngepaskeun Akhir nih.